hai mnaze ting hegi mai zai hai mnaze zimemang kage klum dele ya huing komna mai kram ge zikre ting kom chana jang kai batai sum mai ting hegi gu kadai ring ka ina zime kogne hai mna hange podya kai tara dele India ram kadai me chuna ge lungkan to bje China kadai me tai gne plan lung to te tle zika chitle za ai balam ge expert mena sa je India ram kadai me gu banai China kadai me gu te ti weting kum chana je kai ku chum kum gu GDP jene India ram gu 7.5% za alia me China kadai me gu 5.2% ru ne tale zika chitle za chudmuk che IMF mena du sa je nai kum chana je kai ma dai kum gu India ram kadai me gu banai China kadai gu GDP ge za plan China kadai me gu pachai ke bize ngogule inje sale inje hanai kum ge China kadai me gu nomgai bi ge 4.5 GDP bam rahange nomgai zai wangka kadai peting kum chana jang kai set kum ge 3.5 GDP bam rahange nomgai delei zeka chulei Indiaram kadai go capital Delhi ge election commission go office dei suge TMC party me bone andamai ge protest delay zasale zaichige protest bi bizegne Delhi police me bone mina ki me TMC go leaders me ramadu za kashdi gdu lugai delay zasale Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal do idi mne nimni bachang ge chuna ge pak bang ki gne bamlu ze government ta chai Delhi go ta je pa te je bam bizze gne pane Chief Minister ta bam pung je bam ze so ne ra hange petition kai ka kadai dele je sale za ai bisug do Delhi go Chief Minister Arvind Kejriwal ne Chief Minister ta bam pung je bam ze pung ta ra hange mina hang na ne petition je kai ko dele kan le su Indiaram kadai go capital Delhi go high court mane ai blam ge ze sam ze kimang ze pnuine petition te ge bedu ze luton dai ditle kana leisu du chuna ge krai biting am admi party ge ta pungje bam pe Sandeep Kumar ka chebe pe ne Delhi go chief minister lam ge ze petition kai ka dai dile zika chidile zai pane bangki ge bamlu ze government ta bam te bam ze plui imak le zika chule kana leisu du Delhi high court mane sa ze Delhi go chief minister lam ge petition wang ki kasang ze wang bi bisigna fine je tu te range kai ji gudle je sale zai Sandeep Kumar ka chebe pe petition kai bidu je tu Delhi high court me bo ne luto da indi dile je sale Chhattisgarh state ke nam sipai me ki be bam ge nai kum chana jeng kai ma dai Lok Sabha election go voting te gai te zaine security kai mi ka sang je kai ra hang ge election commission me bo ne government me du je ki dale je sale plam jane Chhattisgarh state ke nam sipai me ki be jegne punoi du je EVM ram je du sute to di le je election commission me bo ne ning re je chuna gane du security kai mi ra hang ge rang to gai dale je sale Indiaram kadai ge hatur ambiki dilang biki Supreme Court में do social media ge chuna ge government में scam te ber में जे government में anui papale में do chodoi be gora में export te ber lam ge Supreme Court में sa je ai go me YouTuber में khai bana du je ka bang ki ge je bang dawlak te le je sale je chirmuk je anui democracy country ge bam lu bachai su je punoi du dam ra hang ge right lam le je cheu je punoi ne dam je du ma du punoi pere ge nam dawlak le je Indiaram ge turam biki dilang biki Supreme Court ne sadale za YouTuber kdi mara mane chuna ge Indiaram kdai ge Congress party mane du somag za BJP party mane du somag che scam te za anoi go public go me go kacharang kang te balam ge pnuine scam go me export te balam ge government mane sa za right to speech che pnuine rangai dele za sale anoi hai mana dam rahang ge anoi tai ge adhikar la muile za ka chule Northeast Kim State ke Lok Sabha election go campaign te bihi ge kakaloi be petele inje ka chidle party ka cham be party ka na ka kize
Sarat Pawar Kachebeze Chuna Tinge Indiaram Kdege Modi du Sansia Zai Modi Lamge against Ze Modi du Dam Koane Kabanki Ge Langain Didi Beze Anuram de India Kade Democracy Tadley Ze Aize Democracy du Teukanga Be Party Ze BJP Party Delay Zekachu Delay आम आदमी पार्टी को संसद संजय सिंह का चेबे पेने साजे ईडी सीबीआई में चुना गया मक दी जे के मेट बे पार्टी मक जे गवर्नमेंट में कलांगलांग बेता ते बे कोले जे साले जे चुरमक जे पुनी मक दी जे के मेट बे पार्टी मक जे आम आदमी पार्टी में जे तेउंगारा हंगे चिका लुजे ते कोले जे संजय सिंह का चेबे पेने सादले पाकिस्तान कदेगो कराई बितिंग बौदी पे प्राइम मिनिस्टर तेबे पे इमरान खान कबांग की के बम जे बमले सिदु तिंगनाई मि पुइन सांग ने इमरान खान गो सिक्योरिटी हांगने कचारंग कंग लक रेकना सोन दु की जे तोला मुइले जे सले पाकिस्तान कदेगो गवर्नमेंट ने अफ्रीकी कदे मोजाम्बिक का चेबे पम के दुई हनै कदे तेति बिगने मिनारेक स्क्वीजेस रोक में पुनई क्रिंग बजे गागाई दी दले जे साले जे चुनारे कचामदु चिके रेस्क्यू जे तेवला मुइरे जे आइसोन दु पुनई क्रिंग बे गागाई बजे के रांगे नमगाइले जे साले जे चिबे हदुई हनै के प्लाने मिना हंहाई के चे हिमरे चोकुले जे चे जे पुनई बम के जे हेजा का चेबे हरारित प्रेंची के संग जे हरारित सिया का संग बे बम जेगने चिबे हरारित तु जे पुनई बम दे जे बम हंगने पुनई जे मकदा बम तेपेगने आइगो मेकाकले बिजे पेतले हिंजे साले पतंजलि आयुर्वेदिक कतले बिके पसुई तेबे पे रामदेव बाबा ने इंदिराम कदे के तुरम बिकी दिलांग बिकी सुप्रीम कोर्ट के जे पमाउ जे की दले जे साले नॉर्थ ईस्ट मणिपुर सीट के तेती बिटिंग कुम चना जे क्रेस्कुई कुमगे लोकसभा इलेक्शन बम गजे 82% सोनदु की में वोटर्स मने वोट तो गइले जे साले जे नै कुम चना जे काय मदाई लोकसभा इलेक्शन गजे हजत कना की मनाय की मका के ले जे का वोट को इफेक्ट दु पीरा हंगे ngौरा नम गइले जे साले नमाई कराम के जिक्र तिंग कुम चना जे kai matai summai ting gigu kadai reng ka ne aigena loige radle ningnui hai manane tingnai mipuin sangne pigai jangkingai bambi bjegene tondi dele hai mana je klum dele